Assalamualaikum arkadaşlar, amazlar be. Maki gezekli arkamızda kısfara taşarına kıldık. Razmeri 16,5'a 4,5 oldu saldı. Fermaların aralıkları bir metre sağa koyuldu. Üstüne tünike damladı. Tünike cevap verdik. Kim hoşuna kızmatlar gibi olsa hayırlı öresler. Егер өз установка кыла алабыз, аркасын жасап бере десеңиздер, жасап да салып беребиз. Доставка кызматтары да каралган. Кызматтар болсо кайрылуу бересиздер. Арка, навес, перла, ворота баардык түрлөрүн жасайбыз. Байланыш номерлер описание жазып коебуз. Жаккан болсо лайк жана подписка басып коюңуздар.